Namkela kambe ka Master Xitsonga analyst. Hey. Channel ya namuntlha of course hi ta hi kha hi vulavula nsati wa Gagash in this case leyi nga ta hi kha hi n'wi linka na yin'wana ya milandzu again yo dyela vafi mali and stuff like that. As we know vhele vhele sungula of course ra ti 21 ta August a va tlhelele court Gagash na nsati laha hi nga vona Gagash se a cincile manjheni hikuva se a kere na mpandla manjheni a ka ha ri khadi leyi hi tivaka ya Gagash. No, loko mpandla loko a hi nga tshami hi vona Gagash a va na this type of hair and stuff like that. A ku ri khale ngopfu a va na madiretse ya yena a ya kera and stuff like that. So yeah, so state va kombisa ku ni tlhela ku na case yin'wana against nsati wa Gagash laniwa. So state lava va kombisa timhaka leti landzelaka. So instead yo ni vulavurisamisa loko i ya lwela hi xilungu a ku na toloki la a court sweswi olwisa swilo so swilo leswi swi nga vula hi lawyer ya state la hi leswi nga vula mhani lava nga hala ka sayiti va ta va kha va vulavula leswi. Let's go. Se yena muchuchisi loko a hlaya nandzu wa wena wa ku sungula wena Charlotte va ku i nandzu wa luya wa vukungundzwani va ri mukoti wa nandzu eka nandzu loyiwani hi yena Yolanda Maswanganyi a rila hi yona ndzhaka ya Hlengani Thomas a ku hi ti 6 ta August 2023 ku vi na mhaka ku va ri vona mukhalabye kumbe vona vuhlengani Thomas va va hi siya se swi loko va hi siya a 7 Xongile Maswanganyi ku va yena a fambisaka ndzhaka ya mufu hi loko a ta kombela muhehliwa wo sungula ku ri hi pfuni mhaka ku fambisa ndzhaka ya yena mufu ivi hi pela yena hi ti 17 ta November 2023 yena muhehliwa wo sungula u vi a va yena a va pfunaka ka timhaka to fambisa ndzhaka ya yena mufu ku ri va ta yi avanyisa njhani eka vanhu lava faneleke va nga fanelaka ku ri va kuma ndzhaka yona yaleyo. Se va hlamusela timhaka ta ku ku vi na nkarhi loyiwani yena gqwetha ra vona vo Yolanda na van'wana lava nga faneriwa ku kuma rifa kumbe yona ndzhaka ya mufu u vi a sungula hi ku va nyika 50,000 rands ivi a vuya a ta va nyika 5,000 rands ivi a vuya a ta va nyika yona 82,000 rands. Mali leyi hinkwayo leyi a nga va nyika va ri a ku ri 1,270,000 na swin'wana a henhla. Se mali leyi vona leyi va hlamuselaka ku ri va yi lovile kumbe a va yi kumangi nje hi vana va mufu kumbe hi vakumi va ndzhaka ya mufu va ri mali ya kona a yi endla yona 2,750,000 rand 762 rand. Va ri i mali leyi vona ku va nga yi kumangiki. Se swi endla ku ri loko va languta va ku nandzu loyi yena muhehliwa wo sungula a vekiwa ku hi wona kumbe a hehliwa ku hi wona va ri u endle hi ti 15 July 2026 hikuva yena u vi a ti endla ku ri hi yena loyi a nga pfumeleriwa ku ri yena a nga fambisa kumbe ku teka macheleni yaleyo wo ringana 2,750,000 rand 762 kube yena a loko a teka macheleni yena lawo a yisa kwalano kun'wanyani u vi a swi tiva kahle ku ri macheleni lamawani a nge vinyi va macheleni kumbe vinyi va vana va mufu lava va fanele ku va kuma ndzhaka ya yena a va nge pfuki va tshuka va yi kuma mali yaleyo yi nga vulavuriwa kwalano. A swi tiva kahle ku ri yena a nga pfumeleriwangi kumbe a nga nyikiwangi mpfumelelo wa ku va yena a teka ku mali yaleyo yi nga sala ya 2 million a yi fambisa hi ndlela leyi a nga yi fambisaku hi yona ya vukungundzwani. Se va ku swi nga endleka vumbhoni loko byi nyikiwa amahlweni ka huvo byi nga hlamuseli timhaka ta ku nandzu loyi munhu loyiwani a hehliwaku hi wona kumbe a voniwa ku nandzu ka wona a wo kombisa ku ri ku vi na vukungundzwani bya mali kambe kombisa ku ri ku vi na ku yiviwa ka mali na sweswo munhu swa kotakala ku a nga voniwa nandzu eka nandzu wa ku yiva. Se va ku na wona nandzu wa kona hi ta ku wendleke hi ti 15 ta July 2026 hi ku yena muhehliwa wo sungula u vi a ku a henhleni ka nawu kumbe kona ku ka nga landzeli nawu a ti yimiserini a yiva mali yo ringana yona 2,750,000
762 a kha swi tiva ku ri vinyi va ndzhaka a va nge pfuki va nuhana sente ya mali yona yaleyo se swi endla ku ri hi ku hina u na nandzu kumbe hi n'wi hehla hi nandzu wa ku yiva muhehliwa wo sungula. Hey, 2.7 what? Minhlamarini kolo yo oxa yi mhana hana marito na hana marito hi swilo leswi swi nga ku twiweni laha swa ku ya a specialize swinene hi timhaka ta ku va distributor vhele I mean vhela nghamu ya Gagash timali vhele ta vanhu lava hundzeke emisaveni as hi swi twa kwala so sweswi hi swi twaku ku tlhela ku nghena another family ya ka Maswanganyi yi nga dyela 2.75 million that's a lot of money and swilo leswi veri swi humele hi 2023 so hi ngo vula ku it's before maybe Gagash a va in the picture sort of yeah okay before a va married ke and stuff so and loko ni kha ni check side time frame because nsati wa Gagash la ku na remark yin'wana a hi kombiseni lani ku law firm ya yena a yi khoma 1 year hi April 2024 loko no yi kuma clip ya ni nga ni yi vekerini ka this section so swo hlamarisa ku ri swi vula ku April, May, June, July, August like in 4 months already a ku ve na corruption ka the law firm already so it's crazy swilo leswi nga ku chaviseni swinene mhaka leyi nga ku hlamariseni ka Gaza swinene leswi hi nga ku swi voni as a hi swi vona ku ri a woman of God mani ni tshembile ni vona ku ri a woman of God vhele so swi fike swi va shocking loko se hi fika hi twa timhaka ta ku tlhe ku dyiwa yin'wana mali ya ka Maswanganyi ni kolo yo oxa hala ni kolo yo oxa ni hlamarini ni ku ku le ku tekeni guys so hayi ti-updates vhele more updates ta kha ti ta mi kha hi vona vhele ku hungu ra hina leriwani ri fambisa ku yini and stuff like that but hayi mina na vula swi loko ni hlamariseni so no va shocked hi mahungu lama hi nga kuma tweni laniwa and stuffs like that leswo ti-updates tale ku teni subscribe a va khale va ni byerile leswaku nsati wa ku saseka wa loya loko a nga loyi i gelegele loko a nga gelezi i lolo loko a nga lolohi wa yiva loko a nga yivi wa mbwambwa loko a nga mbwambwi i ni futa loko a nga ni futa i xidakwa mangu i xitalo ripiri